Ovo istraživanje je nekako i samo se menjalo od te početne pretpostavke i nekako organizacije istraživanja, ali je to izašlo na dobro na kraju. U početku je zamišljeno kao komparativna studija razvoja Novog Zagreba i Novog Beograda i mi smo zaista tokom istraživanja, tokom ovih godina puno toga se dogovarali, razmenjivali i radili zajedno, iako se na kraju su se prezentacije razdvojile. Takođe, uključena je kasnije Milica Topalović, koja je u stvari sve vreme na ETH studiju u Singapuru, tako da smo mi nekako komunicirali na distancu i sretali se prilikom ovih raznih konferencija koje smo imali i na kraju je ispalo da je, to moram ja da u početku pomenem, da je praktično osnova istraživanja, kao osnova istraživanja korišćena knjiga koja je nedavno izašla u izdanju ETH Ciriha, ETH studija Basel, praktično, na osnovu istraživanja studenta, švajcarskih studenta od pre 4-5 godina koji su došli u Beograd i proveli nekoliko meseci i praktično radili jedan semestralni istraživački program koji je na kraju Milica nekako spakovala, uredila i prezentirala u knjigu koja se zove Belgrade Formal Informal. Knjiga je izašla pre nekoliko nedelja, može se naručiti preko Amazona i mislim da čak sam video da u Zagrebu postoji neka knjižara, bila je na Orisovim danima prezentirana, tako da je moguće kupiti, verujem, i može i ovde u Ljubljani. Jedno od poglavlja te knjige je zapravo posvećeno razvoju Novog Beograda, što je bilo naš početak. Ono što nam je bilo interesantno, i sad ćemo samo ovu seriju koja jako interesantno pokazuje taj složeni razvoj Novog Beograda, koji može se prati gotovo po dekadama, jer su te dekade u stvari bile proizvod nekih političkih i ekonomskih odluka koje su onda donosile neke nove uslove u kojima se planiranje odvijelo, mada samo planiranje se nije metodološki menjalo, niti je pratilo te. Rezultat planiranja je zapravo neka vrsta složene strukture koja je kao neki patchwork od ostataka različitih, vrlo koherentnih planerskih pokušaja. I ono što je nama bilo interesantno je zapravo da se suočimo sa tom složenošću i mnoštvom stvari koje zatičemo u realnosti u Novom Beogradu i da shvatimo na koji način je, i pored toga što je razvoj Novog Beograda bio neka vrsta vrhunskog prioriteta države, jer je on trebao da predstavlja glavni grad Nove Jugoslavije, i pored toga što je praktično kontrolisano sa vrha, bukvalno od Tita pa nadole, i pored toga što je zaposlena u punom kapacitetu ona najrazvijenija logistika koja je bila u stanju da proizvede, materijalno da proizvede ovaj grad, nastalo nešto što niko od njih nije očekivao, niti je planirao. Sad, za nas je to bilo pitanje, zašto se to desilo? Zašto, recimo, od ovog plana koji je negde početkom 60-ih uspostavljen za centralnu zonu Novog Beograda, danas imamo ovo? I šta je u stvari proizvelo ovakvu realnost? A zbog čega su urbani planeri zapravo sve vreme, kao da su postali u nekom paralelnom svetu, gde su sve vreme pokušavali nešto drugo da naprave? Nešto što bi bilo praktično po ovom sistemu klasično jedan funkcionalistički grad koji ima svoje metodološki podeljene zone i normative na osnovu kojih se uspostavlja jedna gradska celina. To je takozvani naučni pristup urbanizmu. Nauka je zapravo poslužila da se nekako uspostavi odnos sa onom univerzalnom humanošću koja je u okviru modernizma postojala kao jedna vrsta ideologije i pokušaj da se nekim naučnim metodom ta univerzalna humanost operacionalizuje i pretpostavi u prostor je zapravo bio jedan od, recimo, modernistički doktriniranih postupaka. Međutim, desilo se da on zapravo ne uspeva da taj univerzalizam prenese na neke lokalne situacije. U većini slučaja, gotovo nikad.
I to nam je isto poznato iz istorije. Sad, kada smo ovo pitanje proizveli sebi, onda sam se setio u stvari jedne interesantne stvari, budući sam ja star pa sam učio marksizam i u srednjoj školi i u univerzitetu i to sam bio jako dobar student i imao sam jako dobre profesore, moram kažem, koji su nama praktično interpretirali u ono vreme marksizam već na jedan kritički način, ne dogmatski. Ono što je bilo u stvari dogmatsko, čak i u tom učenju je rečeno da je socijalizam prelazni period, znači tranzicioni period između kapitalizma i komunizma i kao takav on je pun protivrečnosti koje se tokom socijalizma rešavaju da bi ušli praktično potpuno harmonično u jedan komunistički period u kome su društveni odnosi i ekonomski odnosi potpuno izbalansirani, u kome postoji neprotivrečnost kao takva. Znači jedna vrsta ljudskog kraja istorije praktično. Budući kao takav protivrečan period, on je vrlo dinamičan, on se sastoji od mnogih pokušaja da se te protivrečnosti razreše, a one imanentne protivrečnosti koje su sve vreme postojale su protivrečnosti između, recimo, individualnosti i kolektiviteta, koje se sad na različite načine u okviru sistema političkog i ekonomskog su se u različitim pokušajima razrešavale, kao što sam rekao, prateći određene dekade, gotovo kod nas, ne tako po godinama, jer je bilo nekih preklapanja, ali od prilike 60. 70. mogu se vrlo lako pratiti i da recimo, problem je bio odnos između te centralne distributivne ekonomije i slobodnog tržišta koje se pojavljuje već u 50. godina praktično kao ideja i koje je polako preuzimalo zapravo onaj deo koji je bio u socijalizmu propagiran kao neka vrsta pravednog ekonomskog rešenja. Već u 70. mi imamo praktično potpuno razvijenu market ekonomiju, tržišnu ekonomiju, koja zapravo postaje dominantan oblik razmene, ekonomske razmene. Istovremeno postoji problem u okviru političkog uređenja koje je razrešeno na neki način uvođenjem samoupravljanja, koje je opet bilo kontrolisano od ozgo kao jedan sistem komunističke partije koja je zapravo pokušavala da implementira na silu samoupravljanje i to naravno se završavalo u raznim kombinacijama koje su bile prilično nekontrolisane i nepredvidljive. Stoga imamo socijalizam takav kakav je, jedan vrlo dinamični, nestabilni sistem. Modernizam koga je socijalizam preuzeo kao način reprezentacije i kao način operacionalizacije praktično uređenja, teritorijalnog uređenja prostora je takođe nestabilan sistem. Jer ako pratimo iz teorije modernizma, mi imamo praktično jedan odnos između, da kažemo, filozofskom nivou, između racionalnog i romantičnog modela sagledavanja sveta, onda imamo odnos između, da kažemo, nihilizma i recimo i utopije koje paralelno postoje u okviru modernizma. Imamo odnos između naučnog pogleda na svet koji opet proizilazi iz tog racionalnog pogleda i onoga što se zove neki slobodni, dinamički pogled na svet, pun revolucije i tako dalje. Znači, opet je jedan nestabilan sistem. Sad imamo dva praktično, socijalizam i modernizam u ovom slučaju, koji su se sreli na ovom modelu razvoja gradova u bivšoj Jugoslaviji, kao dva nestabilna sistema koje stalno proizvode nove protivrečnosti, zapravo nisu nalazile odgovor unutar modela planiranja. Jer je model planiranja, kao što sam rekao, bio zasnovan na tom modelu naučne kontrole i distribucije određenih parametara koji su sad trebali da zavladaju i da kontrolišu u potpunosti razvoj prostora i to je onaj klasični planerski model gde vi imate jedan cilj koji se projektuje 30 godina unapred, koji onda treba da se dostigne. Sad tu postoji još jedna protivrečnost u tom procesu dostizanja cilja je to što zapravo planeri nisu bili odgovorni za to. Oni su bili kao neka odvojena tehnokratska elita koja je prilično negovana u vreme socijalizma, imala je prilično privilegija i praktično su očekivali da ono što oni nacrtaju neko drugi završi. Taj drugi je uvek, naravno, kada je preuzimao plan, radio po sopstvenim interesima i događanjima i tako se desilo da zapravo prateći te ekonomske i reforme, privatne interese i razne događanja, zapravo mi dobijamo nešto što planeri uopšte nisu zamislili. Sad, na neki način to jeste i, da kažemo, dokaz
ili ajde da kažemo, suočavanje sa činjenicom da taj model je zapravo jedan neuspešan model. Da on predstavlja jednu vrstu poraza. Isto tako postoji suočavanje sa činjenicom da taj model jeste, na neki način ima kontinuitet. Iako se on pun prekida i tih skokova i prelaza iz jednog na drugo, postoji kontinuitet koji traje i do danas. Iako su se Jugoslavije raspale, iako se države ne postoje, postoji kontinuitet devijacija, odstupanja od plana. Postoji kontinuitet još uvek držanja za taj praktično planerski model koji dalje neuspešno postoji i time planeri sebe, iako su postavljeni u jednom trenutku kao elita koja treba da praktično rukovodi i da stvara novi svet, dovode u jednu potpuno marginalizovanu poziciju, postaju nebitni i dozvoljavaju praktično celokupnoj političkoj i ekonomskoj eliti da preuzme bilo koje ingeritete koje oni imaju kao mehanizam. Da su danas praktično gurnuti potpuno u stranu. Za to su sami krivi. Jer nisu razumeli vreme u kome rade i kome deluju. Naravno, treba poštovati te hrabre utopijske vizije i neku vrstu poleta entuzijazma koji postoje na početku, ali treba znati da zapravo da to nije ono što se dešava i da mi moramo danas učiti od realnosti i od te istorije zapravo koja je takva kakva je, ne bi li uspostavili jedan potpuno novi model razvoja grada koji će biti baziran na nekim realnim procesima. Mislim da nam to svali u svim ovim državama koje su nastale posle raspada Jugoslavije, budući da taj kontinuitet još uvek postoji. Novi Beograd danas je zapravo, kada se suočavate sa realnošću, je pun kontradikcija. On je grad koji je protivrečan, u kome se susreće sve što je zapravo postojalo u nekoj istoriji arhitekture na jedan prilično neuredan način, gde se stvari ne postoje u odnosu jedna prema drugoj. Postoje kao fragmenti koji se zapravo prostorno bliski, ali kao neka vrsta, da kažemo, ideologije koja bi trebala da bude projektovana u prostor, se ne pojavljuju. Ovo je centar Novog Beograda danas, u kome svašta postoji. Kao takav, on je zapravo voljen od svojih stanovnika. Sad tu dolazimo do paradoksa, potpuno, još jednog, a to je da, iako su planeri zamišljali Novi Beograd kao jedno idealno okruženje, iako nisu uspeli to da postignu, taj Novi Beograd koji je postao nešto drugo, koji je protivrečan grad, je zapravo postao omiljeni grad ljudi. Ljudi se vrlo lako identifikuju sa njim i svakog novog Beograđana koga pitate, on se nikad ne bi preselio u stari deo Beograda. Oni su vrlo svesni kvaliteta koje taj prostor proizvodi, odnosno, kažemo, koji ima neke ostatake tih planerskih zamisli, ali nikada nije uspostavljen do kraja. I na neki način za njih je taj projekat uspeo. Jedino za planere nije. Uspeo i za političare, zato što im je ostavio dovoljno praznog prostora koji mogu sad da preprodaju i da trguju sa njim. Za ekonomiste takođe to danas gotovo da nema razlike. Ostalo je još 3 godine, recimo, da se taj prazan prostor popuni, tako ni danas to tumače. I ostaje za ljude koji, ovo je sad serija fotografija koje sam skinuo sa ovogodišnjeg konkursa, koje opština Novi Beograd redovno praktično objavljuje svake godine i gde Novi Beograđane moli da svoje najbolje fotografije stave na konkurs, ne bi li izabrali najbolju fotografiju za tu godinu iz Novog Beograda. I sad je tu jako dobar način da se vidi na koji način Beograđani vide Novi Beograd i šta sve tu postoji. Da bi se ova stvar dalje razvijela, ja mislim da, i to je otprilike završetak tog našeg istraživanja, da je potpuno mora se promeni pozicija planera koji bi sad ušao u tu realnost kao jedan medijator koji je u stanju da te potpuno suprotstavljene i različite interese nekako izbalansira, da pregovara sa zajednicama, sa ljudima koji tamo postoje, da predlaže procese koje bi dovele do postupnog usaglašavanja stavova, praktično radeći dan za danom. Mislim da uopšte više nije potrebno trošiti veliki novac i veliki ljudski kapital i energiju na planove koji se ne ostvaruju.
Ovo je pobednički. Toliko. Ok, ja ću da vrtim. Hvala Vanja na prezentaciji i na pokušaju kritike modernističkog planiranja, da kažem, za koje misliš da i danas kontinuira, da se oslanjanje na te modele pokazuje stvari kao potpuno neoperacionalno i nerazumno unutar novog sociopolitičkog konteksta. Ali upravo to je ono bilo što je sljedeće što sam te upravo htio pitati. Kažeš da ni unutar onog sistema taj model u stvari nije bio zadovoljavajući. Ok, možemo reći da nije bio zadovoljavajući utoliko što nije uspio se dovršiti, što nije dosegao onu razinu urbanizacije ili one kapacitete koji su bili planirani unutar plana koji doduše ima određene utopijske komponente ugrađene u sebi. Ali sa druge strane ti govoriš o tome kako su u stvari građani zadovoljni, kako se taj prostor koristi i kako njegova performativna svojstva danas u stvari pokazuju komparativne prednosti, pogotovo u usporedbi sa izgrađenim okolišom onako kako on danas nastaje. Utoliko ja mislim da ne možemo biti jednoznačno kritični prema planerskim modelima onako kako su oni bili prakticirani 50-ih, 60-ih ili 70-ih godina. Na kraju krajeva i unutar planerskih modela bilo je pokušaja i revizije i pokušaja prilagodbe modela novim okolnostima. Utoliko bih ja samo htio istaknuti da ta kritika ne može biti onako jednostrana kako si prikazuje ili je bar tako zvučalo. Pa da li misliš da je a priori model kriv, da li misliš da jednostavno ti modernizacijski procesi da su išli u nekom krivom pravcu i koja bi bila alternativa uopće za planiranje za veliki broj, planning for a big number, da parafraziram Tim Tenov. Znači, suočavali smo se tada s jednim ogromnim problemima koje moralo se riješiti na neki način, tehnokratsko-birokratski, ali evo neki rezultati ipak pokazuju da određena kvaliteta jest postignuta. Pa jeste postignuta, ali izgleda da nije zasluga plana, nego zasluga upravo prekidanja planova, što je jako interesantno. Da je taj plan zaista ostvaren, taj modernistički grad bi mogao da se kritikuje na način na koji se kritikuje recimo Čandigar ili Brazilije, koji jesu kompletno ostvareni planovi, ali ovde zapravo se radi o nekoj institucijom okolnosti koji je odveo potpuno planiranje, ono što je planirano u potpuno neplaniranom pravcu. Ali bih rekao nekoliko možda anegdota u tom procesu planiranja koje sam čuo od Brane Jovina, samo jednu napomenu, zapravo koja potvrđuje ovu tezu. Ima puno tih detalja koje u stvari u ovom kratkom izlaganju koje sam ja shvatio kao postavljanje jednog statementa, a ne toliko izlaganje celog istraživanja, i zato je on na neki način jednoznačan, ako hoćeš, ima vrlo oštru smernicu. 1972. kada je rađen generalni plan Beograda, celog Beograda, znači posle onog iz 57. koji je praktično bio prvi posledati, znači taj generalni plan, bili su nekakvi Amerikanci iz Čikaga koji su preko neke državne razmene praktično trebali pomognu u radu tog generalnog plana. I kada su oni došli da rade se u okviru instituta za planiranje, Beogradskog zavoda za planiranje, prva stvar koju su pitali je da im daju finansijsku projekciju ekonomskog razvoja grada za sledećih do 2000. jer je to bilo kao planarska opcija. Na što su ovi naši planeri odgovorili da oni to nemaju i da nikad nisu imali. Onda su Amerikanci rekli, pa dobro, onda mi ne možemo da vam pomognemo ništa, jer naš model je takav da mi moramo da unesemo te parametre da bi uopšte mogli da nastavimo da radimo dalje. Ako ne unosimo te parametre, ceo model pada u vodu. Očigledno da model koji su naši planeri zastupali uopšte nije uzimao u obzir te parametre. Ono što se desilo da bi zadržali ipak Amerikanci, da ta državna razmena ne bi propala, direktor Juginusa tadašnji otišao kući te večeri, uzeo je projekcije za razvoj Jugoslavije i onda je proporcionalno smanjio to na razvoj Beograda i dobio je neke parametre. Onda su ti parametri bili ugrađeni, dati sutradan Amerikancima, oni su to ugradili u svoj plan, to je posle ugrađeno u generalni plan, koji je trebao postane zakonski važeći dokument za razvoj najvećeg grada u Jugoslaviji. Tako. Naravno, to je sve besmislica. Jedna tehnokratska manipulacija koja zapravo ti proizvodi sledeći niz protivrečnosti.
kao prva protivrečnost se desila, izvini Dafne, samo završimo ovo, zato što je jako interesantan ovaj prelaz. 74. godine donošenje novog ustava, potpuna reorganizacija ne samo na tom federalnom nivou, dobro, to je posebna priča, nego unutar sistema, ekonomskog sistema, gde se uvode praktično osnovne organizacije udruženog rada, gde se uvode investicione banke, gde sad pojavljuju se praktično vrlo snažni entiteti poput tih socijalističkih kompanija koji su radile u zemljama nesvrstanim, pa su ojačali, imali su fantastičnu logistiku, koji su bili u stanju zapravo da grade grad. 4 su samo napravili Novi Beograd. Znači, Energoprojekt, Napred, Kongrap i, ne znam, Ratko Mitrović. Ti snažni entiteti praktično sa dobijanjem investicionih banaka i sa, da kažemo, svojom nezavisnošću, oni postaju glavni akteri praktično u razvoju grada, u kome planeri su potpuno gurnuti u stranu. I ono što se dešava, oni počinju da emituju praktično svoju snagu u prostor, počinju da rade sa prostorom i počinju da proizvode potpuno ignorišujući pretpostavke plana koji njih nije predvideo praktično u sebi. I tada zapravo počne se razmotava cela stvar, odjednom ceo Novi Beograd još u 70. praktično počinje divlje da se gradi i 84. kada se radi novi generalni plan, on je zapravo samo na neki način bio jedna arhiva svih tih novih izmena onog plana iz 72. Tako da ni planerima, kad ih pitate, nije jasno da li je to master plan ili je revizija prethodnog plana. Znači, to ima naziv master plana, ali planeri svi kažu to je bila revizija master plana. Sad, mislim, to je sad jedna anegdota zapravo koja ti pokazuje na koji način su oni vrlo proizvoljno manipulisali praktično različitim parametrima i činjenicama zato što im se moglo. Zato što su bili privilegovani i zato što ih niko nije pitao u stvari, a nije ih pitao zato što nisu ni bili smatrani previše bitnim, iako im je dato da zamišljaju. I to je problem sa kojim se sami planeri tada nisu bili u stanju da se suoče. I sad se suočavamo sa tim, sa posledicama toga. Tako da ta kritika ima svoje mesto. Ako je to neki odgovor. Taj novi model planiranja bi zapravo polazio od toga da planeri postanu svesni realnosti u kojoj rade. I da na potpuno drugi način razmišljaju o gradu koji je zapravo sad neka vrsta zbira fragmenata, koji svaki ima neku svoju dinamiku, gde sad treba zapravo te promene nekako držati u nekom konstantnom procesu bez predvidljivog kraja. To je jedan novi model planiranja, potpuno novi alati koji trebaju da se razviju, da bi postoje, naravno, zadnjih 10 godina to se dešava, koji treba da se razviju da bi se uopšte moglo dalje pričati o gradu. Mislim da je ovakav način potpuno besmislen. I imaju veliki trošak. Kaži da. Pa ne, ja sam htjela sam nešto reći da u ovom tvom izlaganju, koliko god ti tvrdiš da je to statement i onda na neki način daješ vrlo bipolarnu kritiku planiranja i nekog korištenja, da ima nečeg što mi se čini jako zanimljivo za nastavak ovog istraživanja, a to je pod jedan prikaz kojem si dao i određena imena po dekadama, nisi ti nego cijeli tim, pošto znam da je to dio velikog timskog rada. Zatim si govorio o modernizmu u smislu nekih slajdanja od jedne do druge kontradikcije. Tu si dao neke 3 kategorije i onda si dao statement da korisnici Novog Beograda u njemu vide određene kvalitete. Mislim da zapravo taj rascijep između toga što stoji iza plana, što je nivo upravljanja versus neki nivo nekontrole se zaista može u nastavku istraživanja kritički proanalizirati, a kroz spajanje ovih dekada i tih kategorija koje su očitane u tim dekadama i ovog što si spomenuo u kontradikcijama modernizma. Znaš, da se ta tema makne. Ja znam da vi imate puno podataka, samo je pitanje kako sad to kritički posložiti i onda imati taj statement koji zaista traje 15 minuta, koji je jasan i dovoljno analitičan kad dajete pregled nečeg što je zapravo najveći razvojni projekt jugoslavenski, bivše Jugoslavije. Evo, to je ko sugestija gdje izoštriti. Mi smo pokušali u tekstu ovom koji će izaći u knjizi
da zapravo razradimo sve ove postavke i on prati ove dekadne, na neki način pokazuje i politički kontekst i planerski kontekst toga. Ne mogu to sve da ispričam u 15 minuta zaista, ali u tekstu, čak i taj tekst je skraćena varijanta jednog teksta koji ima recimo 50 stranica pa su ga kratili na 10 da bi stao u knjigu. Znači sad tu ima jako puno materijala, zato kažem, ne mogu na taj način da pravdam sasvim, zato je ovo jedan možda i proizvoljan statement, evo je tako, ali mislim da postoji dovoljno materijala ako bi se ušlo. Mada moj interes danas nije više da idem u istoriju. Za moj rad i za rad ovog našeg tima je sasvim dovoljno ovo što smo iz ovoga zaključili. Mi želimo da idemo napred i da vidimo kako će se Novi Beograd u budućnosti razvijeti i kako on treba pristupiti.